2.10. će biti na Gripama i krenit će sa oslikavanjem. Je li tako? 24 domaća. Krenit sa oslikavanjem jer imamo velik zid, znači ovdje će biti ponovno slikanje portreta DJ Bronsona je dosta veći zid i ne stigne se na prvome danu. Tako da će se kreniti 3-4 dana ranije, tako da bi za 2.10. imamo finish, znači svoj završetak, da bi bio gotov i da se sklopi sa ostalim zidovima koji će se uslikavati tog 2.10. Aj, kad si njega već spomenuo odmah, to sam vidjela i to, jeste se morali boriti za to ili su vam oni prišli i rekli, ajmo to ponovo? Znam da je bila velika galama oko toga. Bile su neke ideje, ćemo tražiti neku novu lokaciju, tu su uključila i njegova familija, dosta onako to mi je bio mi nekako super pokazatelj da treba to izgura do kraja. Međutim, kako se dogodilo da je ovi trenutni novo nastali mural, tamo je i šaran, majke mi stvarno nije niko od nas, ne ozbiljno. Nekako je prirodno silo na svoje mjesto da praktički slikam opet tu gdje je bija, jel? Nekako neko je komentira i to mi je super analogija da je postala kao ona stara Eurokrem zgrada, on brani mural, tako da da. Nekako je. Da. Inače, ali sam negdje pročitala da će biti drugčiji, da neće biti isti. Neće biti isti, mislim opet će biti njegovo lice u prvome planu. Kontaktirali smo prvo originalnog autora Belina iz Španjolske, međutim on zbog privatne situacije u obitelji nije mogao doći, tako da izbor je pao odmah na prvog idućeg koji stvarno može dostojno napraviti branu. To je Vuper koji dolazi iz Srbije, super momak, odličan crtač koji na svakom izdanju Ekstatika bija je onako, jako mi je drago da ga on baš radi. Onako, zadovoljan sam jako s tim. Ajde, baš mi je drago, to mi je bilo čim sam pročitala broj 1, morala sam to pitat, pa mi je drago da si snimio otvorija, ali ono što mi je drugo bilo isto... Pardon, prekinište, samo bi ti ja napomenuti kako se spomenuo njegovu familiju, da prvi put kad smo radili njegov portret, onda smo mi svi između sebe smo se dobacivali fotografijama koju ćemo staviti na zid. Ovo je izabrala njegova majka baš, tako da... Ovu novu, ona izrazila želja da bi volila baš tu, jer njoj to najdraža njegova fotografija i kao čarava njega u cijeloj toj fotografiji, tako da nismo previše se ni mislili ni birali, nego smo rekli bit će ta. Aj super, sad baš mi je drago, ja čekam doći to vidjeti.